peralok mentang ngan shed yaudai mat usla pathau pe itu usla pathau ngala on ngala pedem dak malu shkenta nang ta udai ro ngala san ngala on pada tu udai usla pathau on step hadien te kane ai tang piat samaken shanrai ba kamalo te menta shane pe menta ngala dep cek ko pneng tu te menta antep shau so misken ai sucian sucian menta ngan ada ayat itu hak banting tentu hade bandar sau pian harus makan di shenrai steng semat itu ada itu di thep nó udai keng mentang thep udai thep udai yang tu thep udai Terang buat kami tu hak banting udai itu ais ke kenta masa menta cak ngala thep ngin bu sha kum tu ada bandak nam sha udai tetap nang tu tangkap tu sha peralok dengan spoon ibiang spet ndak ada perthap yo selapat tau menta udai la sbo ha te ngan thep no ni sla pathau menta pe ini adem dai raspo thep no nusla pathau thep hang tu ma pe bang Cha ai sekali ai kamalu pin seking pin set yo ni tang 10 minit ni pin kena kecing ibang menta ulai ndak nok mo 10 minit set kumba khasan minit di ai ibang ba em
Oke, mentah ngan rakno ngan pelik nok baiter ani ang tuhi. Pa senang kami.